Hey nzambi wanyu tulipapona kumakase kweba tulomba lusa wajisamedia coronavirus. De Samuel chapitre 24 verset 13 à 14. Tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo. Tangira disamba cheba RDC Congo nzambi tulimunga chimwamyadi netu nyinga nyinga. Tangira disamba cheba RDC Congo nzambi tulimunga chimwamyadi netu nyinga nyinga. Tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo. Bebili mwana Ishai wakajisangana kumala kweze peshe kumbala kwebanza. Wakatuma gada muprofeta wa David wakamwambila mei ya kudiepoa, wakamwambila mei ya kudiepoa. Maison mchaja kwa yanga Germain Tim tubikila idul Davi wakanda munagada ne mema ngashikidi. Davi wakanda munagada ne Mema ngashikidi inyimuka chimwabolu mukola mema Davidi. Inyimuka chimwabolu mukola mema Davidi. Ninjela nasha mubyanza byebanzambiwa, ninjela nasha mubyanza byebanzambiwa. Omuntu akupona mubyanza by'abantu nzambiwa, nipona nasha mubyanza byebanzambiwa. Hey Yahweh, bisika nyonso bakongole baza batela bango. Twakumva lumulo disama gikola coronavirus. Disama ni chibabili gishebe bashinwa kabayikubala. Twakumva lumulo disama gikola coronavirus. Chita ni chita disama jitampaka na Europa mushimu. Tusoni tuhoja kana jiboela mu Afrika. Ebu mbolu ka yebu nzambi wa mujulu. Lelo nzambi wanyeye disama jamwedi mwetu mukongo. Tambulisha kwa nzambi wanywe. Lelo nzambi wanyeye Papa wanywe disama jamwedi neti ya kwanga nywe mwetu mukongo. Coronavirus ashika kashidi. Lelo nzambi wanyeye Papa disama jamwedi mwetu mukongo. Tukwekeshela kapya koshe disame Lelo nzambi wanyeye disama jamwedi Papa wanywe mwetu mukongo. Atena basoku mwana bena kongu bafa wale Amba ji Corona njika mubane bebe Ejili sama kajena jisungulu ja zambi wanywe Sungila bamba deba zambi wanywe Batoka bajini byosi nyamba fafa bashinuka Mwetu katena nyichintu nzambi wanywe Akwila kongo Papa wanywe Apotre kanyinda wachibamu Ambila nzambi webadi Bambi banzambi imanyi na yikulu Bambila inzambili wajisamedi. Bambi banzambi imanyi na yikulu Bambila inzambili wajisamedi. Kabalu mishonyi mwambyanyi Ikila nzambi weba Yefo olola chanza chenda mukongo coronavirus ajika. Apotre kabangu wakabangu Ikila nzambi weba Ashimbula disameji mwambi wa coronavirus ajika. Chanze muyambu mwambi wa nzambi Ikila nzambi weba Apweka shikije disameji kashitati coronavirus ajika. Kaina chibungu mwambi wa nzambi Ikila nzambi weba Apweka wosha makola wonso bubeji coronavirus ajika. Wabechi banda mwambi wa nzambi Ikila nzambi weba Tujibamanya makanda nzambi weba coronavirus ajika. Apotre mulamba mwela manyi pasere kwa mingolongo. Apotre ilunga mulamba. Apotre Jean Kabeye mubikayi ambila nzambi wenu ji Yola chaka bwela musa malea Mukashi mukwabu wakashuka wakaila mukalenga. Anuwewa Mungu achishe, anuwewa Mungu achishe. Mukalenga wakanda muna mukashe ujine. Pikala yepo ila kai muku kwachisha wewa mukashi. Nengu kwachisha na chini wewa mukashe u. Nengu kwachisha
chishane chi wewa mukajeu twalombuji kwa chishageba wewa nzambi wa mujulu walumesha bana beba mama na kushikila nzambi kanzambi wanyu fumu uju mutu pesha Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nenjama weja muteba muve na waka saiketu nyembi manyina habukulu kosa kwa kuchulumbu eti nzambi wanyu sungila koku Kongo sungila koku Kongo sungila koku Kongo neti ya kwanganye sungila koku Kongo sungila koku Kongo sungila koku Kongo neti ya kwanganye Talombu mashieba Talombu mashieba Kulubanza ne lubanza lo mwana mwena ko Talombu mashieba Talombu mashieba Kulubanza ne lubanza lo mwana mwena ko Bantu bafafa lwanzala Zambia nyuji kweke Coronavirus munyanga myanda Zambia nyuji kweke Bantu bafafa lwanzala Zambia nyuji kweke Coronavirus munyanga myanda Zambia nyuji kweke Tuyakwanganye 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 Zambia nyuji kweke Tuyakwanganye 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 Zambia nyuji kweke Efa Claude Kabundi Walesa Symforie Kabamba Chunza Passer Vibidila mwana Manyanga Passer Mbaye Kafwidi Passer Mardoshe Kabamba Passer Daniel Makuji Tuseku Binu Nutwa Zambia Nzabwalu